Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi phun shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Hadin kajing kendu empat Deputy Commissioner ke Bhoi District kinong ilam jong ke Kynhun ke Nongniah Trok Kabalatip kum ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association. Hanin kesengi kilapan pau ya ke Jingshah Halor ke Jingnang beteng jong ki check gate. Hapo ke jela bandlum pisa na ke Nongniah Trok khasi kabala kata shibun ya ke kam kamai ka ji jongki. Hagite ke jingi kendu kabala Khot da Deputy Commissioner ke District Bhoi ya ke nong ilam jong ke Kynhun ke Nongniah Trok keladon ke jingi keren sani Halor ke ne ke kam. Haba keren saya kilat pathai khubor hadin ke jingi kendu batu Deputy Commissioner ke District Bhoi nagaliang ke nong ilam ke laong. Bagi District Council kalau syubut ya ke kebalale nadu mensua bat kamsyam ladon kunu ke jingkela hak bade bat ke jingdon jonggi kerdop ki balum khajna hasil enter ke sngewbha kumta nagaliang ki nong ilam ke Kynhun ki Nongniah Trok kila kentu ya ke District Council bagi ban le AA Halor gane kenang makan wanra ke jingkela kumbala kular da kene isi kabala peniat ya ke District Council nagaliang jong ke Kynhun kalai kubleru ya Deputy Commissioner ke Bhoi District ubale simkhia ban Khot yaki ban yo ya pelu jumot Halor gane kijinge kabagi jumat na kapor sa kapor bati te ngidap ra sokmen kaba ila yo mani keren bati ban ila yo mani pelu jumot ya shibun ki ji keren bat kaba gisop tenak susu ba wat EDC badan buromru impatip ba Khot yangi haji gide bat kene ka git ka ji keren ba ji de bat kini ki git ki ba kum ki seng jong ne ka Trok ki driver jongi ki ut shangi ki nokit kam ba ka jing krong pisa man ki surok ka bla bapalat ki don hadu kan riu teli ki git ba krong tang hang ni hapo Bhoi te na kata kadaw ngi kerpat ya gitu ki ba shaile ya kene ka kam ba sngewbha shwa bakan jia dekan mi ke jingsi ne pra mani penibor pra mangi pra ka briu jongi ikarpat ipi bapin sange mardor ikane ka kam kna bakan mi kanu ke jingsi ha ke jingi de bat kene ka kine jing krong jopi ka jinge hi kalong kane pai ki driver Trok bapli ki yo mala ki yo bylenti na imalik to Shillong example ngan IP yo bylenti lai hajar tangka to ngi kumutrai ula ayo driver handrai pimut hadu kan riu teli kumut une u driver unai kata la ki klam tre hiru ban shim sanpeu lene arpeu jim hadu arspa hadu sanspa kisdang na arspa hadu sanspa talada jia bana ki shim kumne nadu arspa hadu kan sanspa pin multiply dengan kat riu teli kikit kumut syai ka kan poi ka jakpo jong gede driver jong iki ya kata ki driver jongi ro kim nang bapli nama pelatih bagi driver jongi kimde ke bapuli puthi mo kimda tip ya kata ki baro andrei ki mat ki kanriu ki teli ki jaka ki basiu Rainbow of Sound Music Academy Badan Maubri Bhoi District baju pelong shis yin shis tayo halite Flower Higher Secondary School Maubri Khot ka wer sngewbha ban admission ye pi baro ki knaret bat ki balarang baru ki bakwa bunyo ejina jing tep shipang music bat theory bat practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum bat violin kani music school ki pelong ro street performance bat ki music concert amal los nam kum kadak ban ailar ki khna ki bapuli kani music school Kini bynta kiran san ban peni kisap ki pong ki bagidon ipriang sngewbha pi baro ki bakloi ban pulie angani music school ban tep khambanya sngewbha ban phun agini number publish bu